kunaye on say onipa wu a ye ka me bi say sasa okay so sasa ne nipa na wu no kra na tini mu no okay ebe sorry na sorry no say unim say be ma no wanya ho ade na abusua ne ye yodium na akotena yi paso say ukoye kuna sa sasa na ye ka no saman no ene obi kan e friend samantoa edi nyaw the saman na be frɛ okay ebra ense so na yi kuna no apere ho akoyi kuna sasa na be frɛ saman na be frɛ okay na makodi asa no abusa ne enti a oni ho na akotena na yi paso say ukoyi kuna ntankase de sunsum di asem wo no kore okay nti sɛ wo kan tankase na wasam a wo kan no wo gidi ye wakoma mi sɛ no kore de a tumi ne be sɔre agina wachi ne mom sɛ wo de enye de na de ne be sɛ wo kan tankase a nana wa wo de asama ba wo de asama ba papa be kan no asefo yi na so hu na hye penche ya mo ye no nana ba bibi no okay e de wo hawo beba okay da chi bi e de wo hawo beba we na mu hu ne sa de be ba chiri kra be chen ne de no tankase ne sɛ onipa onim de e wo ho no mo a obachiri mu de dua okay na onyina so ntima o kan sa ntam no ye de obekọ ewuranim na wakoya amane na fe wudu nkrobo aba enti brade nkrobo na ba no se to ewuranim a ne to na so mu a amane kwan so no ehese oduoduom no waje pade kro so ahu na odo ade ama no amabusu na hunu se maami papi no krotro do se maame no entam no kan ye no o kwan so ka sa ntam tifiri na ekro me show se ajapade no fana de ma no enko bi so ko hu bi o a sa maame no ntam no kan na papa no ntam no kan ye no wato right me mo akwa ba Edoba Adepa TV edin so so de se onim dada no an miss cover girl se offer me cover girl mejo so na system ni mu ayehye at the same time no asayare ho se say ye mu bia ye nware ye no based on him sama ekoso no ye bisa ye ho se aso ebe ye ni na nso ye gigi se nyameti ase woni me ba ya adwen se enche ye kra e na maami akosua ne lawyer ne Faustina ye Daddy Lumba ne sister Penny omukoko PM wo court concerning the obeye kuna the yen recognizing as a legal wife ye injunction the free phone so sansensem no and anu ye omukoko court ya from court premises honom no omupi abonte and say woni mebusia Penny to park me kan so huni pakra me kan ebusia Penny onga ebusia Penny high sense yatete se ehu an se ebusia Penny se okai Daddy Lumba ebusia Penny na omupie free court dem ho na omukọ na ye maame Daddy Lumba ne sister Penny edi papa echi deche na odi na chi a video ko wie baby na chese waka otumfo ntam kese na bia na unya sa video ni bi enhwe ye intime so ma ye ntwa ye ho na ye nkohwe video ni bi mbra ye ba ye beto aso na wo tire ni ka otumfo ntam kese kan tam kese se wo je won saka chasif no na wa ma ya ntena se ankasa wo to nanantam no enti wa hwe ye maami asa sunkure hinu no na oka otumfo entam kese asem no me entam kese no me much about it na unim se Adepa TV nsem se sia eya na ye bopni wona wonim de wonim amamre ni amane ni sunsunsem enti ene menya konfo kese pa a wo be abepie mu efija ase asokware die oye number 1 ni chidie me de bi mu bia biem enti no ye ne ye papa ebe twetwe nkomo no wa kyerɛkyerɛm saa entam kɛse otumfo ntam kɛse no wa kyerɛkyerɛm na wo soso a wuti fie a wate ntam kɛse no nso woni much about it no na wahu bi na ye wie soso asunsum sama no so be pie firi mu no ya mana na akyerɛm amaye na ye nkoma na akwaba na ma akwaba yo me jo so mini aba na me fa sho obebu odin na ya hye nkomo na se yo ye frame Nana Mensa or Sabere Makukudru for. Okay. I'm patrol with your client. Yo, Medasipi. Be free Asante Asokore Bomso. Okay.
Okay. All right. And yeah, twice on na me bisabio na kafra. Ya maame Faustina Daddy Lumba ne sister Penny. Ensem bi betwetwe ni tia na eche se oni Daddy Lumba kwa ebedu baby kwa no montem onye fine but Daddy Lumba e ba be hu. Omontem be ye fine. Ene omo de court letter by say yemfa injunction into funu no so ma yen say Daddy Lumba on the 6th December ma yen sie no. Ekopie mu court abo atu egu si efunu ne yi injunction ne free so. Fofura say pie mu ya maame akosua say was opese court recognize say ono pe na any legal wife. Eno so de yenkan wie ye. Na mprempren de o makọ court o mukọ court o mu pie o mu kọ no. Video ya yekohwe bae wo behwe ya maame a na wo ka otumfo ntam kese aso misere mi bisa wo otumfo ntam kese no ye de ade a yo me da sipi ye kan tankese a ntankese ya de bi a ehu okay na anonso oden ntankese ansa no be kan tankese no na ye asisi bi a ekoso a se wamfa saa kwan no so a onipa no besisi no agena japade. Oh, okay. So nti ohwe hunu se ebi a masase ni ma hunu se asase na yemedea nanso so ofa kwachi kwan so na waje ohwe benku hwe ni fa ohunu se babiade na du obie ni ho no mo betimi age saa japade nde ade ama no nti no hia ma se osra yewura oti kokoso eni biri sem no edi kantan kese eto saa busua no so se ofrend ntam no kase apa asem ni ba bie sese kobio age se yewura nim. Wow. Na just say meti wase ya ntam kase no eduru aprapre asa wodi wasem akwakoma lawyer na se ondi wasem ma ana asem de bi eduru no ni kamafo enti wonka bi ma o sa pepepe so sa pepepe nebra sa kasa no ntam ka no akoso no eni ba bia kobio sisi afa no se me conformance am wa hai se asem bi ba na eyeden na hwe hunu se masoma me kan ye no kore na frɛ me bosom bofo gidigidi e de kantam a eso obi akona chi exact na papa me bo ne te se nipa no bofo gidigidi be ma de ade na betumi esi mo wa ya de pa e de no krodie e be pie na ansa na no krodie be pie no boso no be yi ne ho adi ama ne a ne de na ede no ahunu sampa maami wo no kore. Okay. Na just say otumfo ntam kese no as otu ni na isi asem no a police impe baby ntina court impe baby ntina na say president go impe baby ntina baby ntina ne yan kan asem okay na say ntam kese no ukewie na say nipa na waka egu no so still no the ade na wo ye no so gusu ya bibi beto na na papa okay na chemo maye ohun se ebra wa kantan kese no baby akantan kese no se onipa a onim de ewo ho no mo a obachirim de dua okay na onyina so ntima okan sa ntam no ye de obekọ ewuranim na wakoya amane na fe wudu nkrobo aba enti brade nkrobo na ba no se to ewuranim a ne to na so mu a amane kwan so no esese oduodum no waje pade kro so ahunu na odo ade ama no amabusu na ahunu se maami papi no krotro do se maame no entam no okan no o kwan so oka santam ti free na ekro me show se ajapade no fana ade ma no enko bi so okohu bi o a sa maame no entam no okan na papa no entam no okan no watu okay na ebia na ahwefo mo Adepa TV o mo hwe ne bi o mo nim ye kan dedua me akwa me see ekura me bisa question so kafra me nim adekra efe ni dedua so ye chiu dedua ase kire ne say ahun se entam kese ka no ye nka no kwa enti bra waka entam no esese yeso mu na ye pa danse ye na koduru ye wura nimu a ana ohenkura nimu a wankosan esese dedua ne ye chiu sa pepe okay na waya amane ne ye de okọ ewura nim ana sunsun ana tumi na ofre kantam no
yakɔ ne akɔ mpensem ebi kura na wontam na aka kura ne ntam na akura wudi fo na emom de ani brɛ ene oyeaw ana aka sa ntam ne duedum na wode enye da hey maame wanya mane okay sunsum no wanya mane I see right nana so ye say koma enkofo keka say ye maame eye Daddy Lumba ne sister ntam ye okan ase oma ye oma dwi so mpe so omu gu omo ene bra ne ni mas na de a wo ye nyina ni say ye be delay ye no aso nka wo bra ewu die makwanye nye ya so ye se obeka ntam kese ne ye drag ne bra ne sa oho mpani se aboare kani brɛ maame no enim no kure bi e ho okay enti se wansre yewra entam kese anka nto so a ne a esese wo hunu no wo hunu sa so ahun sara den tia okay enti na ose kwam bia so because sia no saade no koduru court ana ahimfie ba bia de be kwa akɔwie no maame no onya no sa okay na asema a oka ne so obeso ohun ade eku Daddy Lumba ade no so no eye hospital corner okowuye no hospital no se court and share hospital no so mumfa sign information in bro mo eye hospital for mu ntimi fa meto abonten se bi ade sei na eku no ba ye tete won from mu a ebi ka se oye diabetic eye ehitwe yare na ewo no so ebi mu so keka se onya akoma yare ebi mu so keka se na jama se papa nchene ena eye odobru ni yere ketua no na mo de die no akoye autopsy ya papa ni mu maame ne se yakọ papa ni mu no pani bi anko Daddy Lumba ma amususa ena omokoye enkwada so edi ombekire we bi wo 30 years na ekire nso omuso omususa omunim ho hwe na je so omunsam keke mu no still omupeso yaka ade eku Daddy Lumba so maame ne se chenchine etwan obeso ohun ade pote eku Daddy Lumba aso wakantam kese ade so yesi ade we ne ku bra no so onye convince no ground say ebi na mbi kan kan ye santam kese na waka no ebema ade property pa ema yenua no anase yadamfo no anaye papa no ewo wundi wumbi abi pie won tankese ni okay ntankese enya de ketuo wow o kan tankese a sunsumo no esese tumi ayi urate so no na ye mu bi se nka yesu ntam kese nka ye beji aboyebo ende ojeji ayesu kan ntam kese ye se yentwe ye hu firi hu kra ntam kese nya de ketwa obitimi akoka akofa no ma beton abusuan so wow anye mo a mote ntam kese na dada muti mo ate asema na na eka was say eye sune no go area yen kan kwa I see tumi di akire mo anhwe ni ye a wo busua nyina mbetimi anya so die na tumi na di akire na asodie no nyema bi se ben na se wo kan ntam kese na ebetimi atoto mo wa wo kan ntam kese no hwe wo wachi so ahu ebi a wasam a wo kan no a wo die nyina so okokan ntam no na wo die nye de na yekuntumpo anibra na abufu na ma de kan ntam no sanse wo pe ba bia nyina wonim se me ka ewura ntam kese a obia beti ada ama de wo pe watimi aye so ahu anya sa na te sunsum ehwe no kore okay na nipa de kasa ene ehwe nya sa na te ntam kese de sunsum di asem wo no kore okay nti se wo kan ntam kese na wasam a wo kan no wo gidi ye wakoma mi se no kore de a tumi ne be sori agina wachi na mom se wo de nya de na de ne be se wo kan ntam kese a nana wa wo de asema ba wo de asema ba papa be kan no asefo yi na uso wukasa be kan no asefo anya se no me ya na no me di akire nya sanketwa edi wo be ba wow enipa be wo ntuwe na muhu ne sa no nya de ketwa sa akwa cause na I said me ni made poti omo ji wo Daddy Lumba funu no kasa ne do so dodo na the way omo si drag papa ti ne kwan so no ai wa hu se ene no me kan se obi e pedo obi di okay nke nipa no sese mo ye dan a on sori bio onye wu ye mfa mpa ye nta akiri na nchikafo na aba no on so bia mfa nya futuo ma no so hu na sese penche ya mo ye no nana ba bibi no okay e de o hawo beba okay
that be a do have about when I'm who is and the ever better grab a channel. Papi. I see. Yeah, Mammy Akosia, first wife. She said, "I see if baby team legal wife, any team side chick, not just or you know, get one if any side chick." And Mammy Akosia said, "Why I didn't bob on baby, first wife." What is your person or no, I recognizing itself or no one in your kuna. As the same was your way, yes, kuna no, I am not soon sembi batamon, and as what is our seminal, na etisa. No correct. Okay. Susun bet some batahon papa. Kunaye. On share unipewa, ya kami be sasa. Okay. So, sasa ni nipana crana tinimono. Okay. Ebe sorry. Na sorry no. Se unim se. Bema no wanya ho ade. Na abusuane ye yodium. Na akotena yi paso se ukoye kuna. Sa sasa na ye kan no saman no. Ene obi kan e friend samantoa. Ede nyawo. Eze saman no be frɛ wo. Okay. Ebra ense so na yikuna. No apere ho akoye kuna no. Sasa no be frɛ wo, saman no be frɛ wo. Okay. Na makodi asa no no abusa ni enti a. Oni ho na akotena na yi paso se ukoye kuna. Sa na de ne je se oyire ketwa no se oni ho kwan so oyeku na ne se sasa no ebe ha no ene asemu yi se de nkofo si hu ne tra keke ono so si yawari no eviti asa na ebusu apeni to park ebe ka se ye nware no de oni ma na ya akosu ase wa first wife echire he tetetu se ebusu apeni so ono de yaware omuni na yeyire lady so eya second wife baby so say kasa so wase ye nware no echi osase ya ware no that is want me mfiti prekope enka so okoye kuna dabi emfa ho ne madodo ne na wo dabi say award ye wo ho obetimi afọ ba na natena awo enso na nya oyire no bikura betimi atena bi 20 years na anya no ho ade eya wo na wo nya oyire neza wona na train plan kaka na mawo owu ai ha ntimi nkoye kuna asante amane ntimi nkoye kuna ebi abusua ne mom be ma na abusuafo no mom na hwe hu ne se oh ba bi a ye de hye no wakoduro no ya mfa kwan bi so anim guase ebe ka ye de hye na wafiri mu no nti ne sa na tie de ebe fa kwan bi so ne ne oba no akasa na amane kwan so ya fa eno kura no nana enye bete ma wa akoye kuna nansa na mafo ya be ene obi ni obi twempena krampo ne wo free ma obi hu na omu hye ntoma dedende yesi na wo mo ne be ma no ena ne na tena wo mo ne no na che se sa de na ye no ye ha ye ho mo ha papa nsunsan so wachire nti so oba ne nim se be ma no entu ne tirin sama na busua because on se ofo oba na ba ye oba ho ade a untimi ne oba no mienu nkwa ankose kokoa mu nkoye se ma ye no ho ade da bi sinkonya efan asante amane ekwan so eya amane etu oba ne tirin sama busua enti so oba ne nim se sa ne ma obi ankoso de a oye kuna ne it's not to say first wife na ye ka so person oye kuna no ye nja ma onu nkwan ye nese so onu nkwan akoya ye ketwa no wanye kwen se ehwe boni bi emusa no asa na omu ke cases sometimes no abefo timi yi obi nipa na wowu nenim no di hu na wakwakoye sunsum nipa mesra o kire ho bi ho kakra mame ese abefo timi eyi wanim no di hu na nti ebia ketwa esuso no so pese oye ku na ejama eno so ka hu nti onya kira nko okwabena ni bi webusu ani mu ankwa koyi da de lumbe ni mu amba be hu no sure eno nti na America bibi no sunsumu asem ehu abonsamfo ewotumi nia ekoso no nyina no sha wunim hye enipa no wanya ho ade na emom bibi nti ana apeso ko esa ekunu ano a bia na me wabusua no mu na mkuta tumi okay so ho betimi afa kwan bi so abra sama no kra nsore okay so ho ama sunsum no abayi mi ho de a kyerɛw
enso na enye de wawu no se tam no wo ama ho kwa me kwa da nti sunsum no o betimi abekon atia wo na so na se fata se oye kuna no once abefo ho no mutimi yes ade na ene se fata se so oye dabi sunsum no ya anya ho ade ne a ebema abonsamfo na abaifo asɔre no ɔn sɛ mpanin sɛ dua ma no ho kwan a ɛwɔ no adɔre mu okay enti me wɔ busua no mu ikuta tumi ana mahunu sɛ de maame keka ba no ɛnsɛ sɛ ɔka kɔ hɔ so onya di ntiri ba pɛ a ɔde ne ho abɛkyɛ nti sɛ me wɔ busua no na mikuta tumi ana me abaifo a metimi asɔre akon tia wo so okeka ne ho ba dia sa pepepe so de we ketua ne se odi ne ho awura bibie mo ne se na bibi sa so betimi esi bibi betimi ato no okay abere kora enye sama no okay ba ma ne fie tumi betimi asɔre okay etia wo bio wan kasa oba no so no se wo fie baye ewo ho na ye pewa sa de we adu hu ko wura mo no wan kasa fie fo no e betimi abawura wo ahaw amu akonya ama no wasa asemu so ho se tam no wo wa ma ho kwan on se be ma so no oba te wai no ho ade oba no free mu a ka wa na be ma no de se oba no ye ndai so mo yi no mo dia to we no on se la de ne tie o se obi sa na okay wa she jade ntina wo pre ho akwa ni ko ayo anya is a team odobroni for mutie de asam no ye ka sisa ntine ya po apini sunsum nipa wo cheche mu ma ntim ye sra mu ma mu fa ne tra team odobroni for muntie ha na muntie ni bi mi kwa bona na first na me say pe de we nsam musikeka kɔ no mi ni odobro na me de nka metena me dem no aye mi kuna sana na nka me de minim se kuna na sesa wo ye kɔ se bia wanya na sama bia ba be yi nanim no ware no I say ya ware wo die ni se wo ha wo ho dabi en ha ho pi eno no ye fra bibi se kuna trimu so na no e den ha e bia abranti na yire ni ayire na ti no sa wo mpona ba mi nu ana mi nsa ka na yire no okay ana ba me na free okay wo nti me yi ho ani nto die ne se obeyi kuna no wo tirim wo nti mi nko bedwam ho enkoda na di se be ma na wawu no oyemi kunu nti be kuna da bi wo fa fikira na wakosu amo ni na nwenwe wo ba no apepe wani din na si obi eh friend ko tirim no asem we ya nza nya tra sa dabi e asanga se pa nti ma na onya hwe yi na ontwe ne ho sisi antankese na ba mu no se openi a onko dwatoa na won kam on te se enya de obedi akiri eyo odobroni no okay minu ya ba odobroni eye nana mensa ana me na okasa no nia ekeka kro no ba chi bia di sunsan so beba etimi de mitufo asem no jai na wi asem pani se unyine ya onimu abenya bikura de de wanum no eso chen wi na awopre no eti memu afutuo hwa bibia so de tena se na bia se ukunu na awafiri mu no da chi bia no onka ye ma so do se de wo kana mpa sama no beboa wo eni wo yachi ema ne a bia odo wo ma wo no sasa no ema se bi wanim guase me kan enti de me kama no se twen ho na de oye kuna no manokwa na onye kuna no ne mfa abodwe mumra afutu am de be ma no anye esika akum ate we konfo no o tufu no wo tufu matunufu pa yi odobroni ya se twen ho na omo teche na me se nkofo kuma no ebi so kuma kwesua se wade se media no so de nya asam kutu o ukoka no ehunu ne kan ye be buru o ene yen ma ye nware ye so de ntimi nkoka yerefo asam ni bio ye koka me se yerefo eburu ye na na sisi ano maba wa ye ba me pese utu ye fo kakra aso si ehu so bi aware na MMS polygamous fo bebre wo ho no obi wo ho no ma ono no osa no wo pe no ho se obeware dodo eti ye kwani ase obi kawa no se chinchi obeware obe customary marriage no efie die na ye mpene so
Hey. What's him there, you know? And I didn't say, And Prince dear. And Prince dear. And Sembebrew. okay. And Sembebre. Nti me nkwa amadwen dia monyuntum. Oh, okay. Okay, na just say obi a shakawa. Na say nipa no skasa den na so kasa obe ware enjintum. Efie de enjintum. Na de nti na ma enjintum break he on my. Ohu say e frɛ bibi ebe wi akire. Okay. So ahu. Okay. Ebe wi akire no e de nsɛm bebree bɛba. Wanhwe ya na ado nkwankora kotwa so. So atmas. Wanhwe ya beduru baabi no na ado nkwa kotwa so. Ana sɛ wakonya amane. Eno nti ana me sɛ monyintum. Okay, let's just say akwa ko wi eche na de nsɛm bebree na bɛba. Isn't it the my high home kra? Hey, what is that? You say a man you sha, and a man you bebree. And I be almost a man you bebree, and a man you sha. And so a man so cast for more can say, I'm go your home. No more and tata so sadi. And I was home for so. Maybe they mean for so. Another way of confronting a home for so na say, oh, Debbie didn't hear me kind of sound. Only Pabia to say a boy who you jump on it. Okay. So, okay. Nti a baby actually no overshare na panino. One shin ya. Baby will do the general. When you're patafo. Oh, soon, 7 American. Hey, Mamma for crab a foot. Sir, hey, would you be man? Meaning baby uncle. Okay. So, set on Beman or na asemi a wuke missing no correct the way mami nka omuhia on 1 week ye na se no o ketua no kwobam pani no na nkofo keka hu kwobam ni poma ye hu so o de nsa pani ni de nsa bobo ketua na chi te se ye so ma fa mo ho anesa bibie ni ho avia na jonansa court letter su me pa na pesa me yakuna me pa na pesa me yesi na papa shi a onumtuni papa shi e na so evangelist papa shi me so onu no odi mu akotene a wo type ni na chi de nti nkofo keka sa na mami aya revenge no pesa o take wa papa no so ana cause o ja no 15 years na o de ko ware eye oni ketua no kokotena ye na nkofo keka sa ja onya mpaso agoro ndi nti say onya timosi wo se den eno ne revenge no ebi mu nsa revenge no o take nti o hwa de mami ye aya mpase betima ba so revenge eno o take ana me kana no eno so ebetimi aye adwuma so de wo kana okay so ahu na onipa bia wo ya de ano adwene ni mienu ebetimi aba ne sese eye ono ana adwene a enko onyo na mom ebi obi hyakire ena opia ne se kɔ ye ebeboa sisi ade o hunu hwe o na mom ebe wi akire na obehunu se ade o ya me yi ma yam furu so se tam no na adinya wi so on sara ade nti obi hyakire na opia sisi ade onya hunu okay aye ni betwam bibia betwam na ne ebe sɔre aba akire no okay se tam de oyo yudum kokoko no o fra no kra unya no odi nsensema nti wo hwa first wife ya de oyo no nso so that luma saman nsense betimi aba no so sa so no nim se de oye no enukure nim na emo wode ani bere na ya sa o betimi anya nsunsan so na saman wo ho saman no ha ba ifu ni ho saman no ha sa na ba ifu nsu ni ho se ba ifu ho de saman wo ho ewiase ade ewudi mbia wo ho ewo ho me ye comfort pa says saman no ha abusum ni ho okay so sa na abusum ni ho saman ni ho nti ade ewudi mbia wo ho de ni ho na nkofo se nipa wu anasa Christopher omo se nipa wu anasa no anu nti na ja yekosie wa ese efun kwode ende ho anwan kwode no an ya prapra we chi kwode enu nipa ni efunu ni ana saman ni twaka biem nti aba ne sen na saman koso saman wo ho pa nka de ekosu pa
That Luma, some are training the winner than you. Bibi, sir, got one sorry near Bibi. Then you know, big Jana Nipano Wuno, Nabusia penny so. Okay. Wuno, big Jana Nabusia penny so. I say first no, say Unipa, then you won a wound. Yes, say, any person as you are wound, and yan and crabby. You come one if you can say, Adabi, will be not in his harbor, you know. Your money can be so far, Edema, the Funabra or Dampum. Okay. Moya Sardian Edema, a charabro so that you are. Okay. Oh, sir, your friend being some uncle. A brand Nipano, a water of one and crabby, the granny accident, okay. Na abane se ye pega mu no sasa no timi bowura nipa nipa be bowura no ne nipa ofiri abusua no ana akuru no mu okay na sasa no abowura no na be kire se adisi nti na masa nkwanhia we atome se kofa efie ni a menyi okay emo hoho no a won firi kurum ho no na enukuru mu na sasa no ato ache no wo yin ho adi na fi ne enti a obae no na wa kirim nti wo kirim nyina wie na fi mu behunu a se nipa no mu nim ne ba bia ya wa mane kwa bi wo ho no na tete no mo afa ekowie a na de amani pa na di na sasa na atwe no nyesa ebere bi ona mana sasa no ha no di sama de sama wo ba me say sama na who say ka wo sama wo ha be ye wo be ye real be ye e wo ha nkasa topic we ye be fa no kan sense say na ka sama wo ho be ye wo ho no ye be fa topic no e wo ye next segment a ye be ye ntina na mesro ye di nkomo we be si ha mesro chewe tra kwan e ma me na manipa mansen hu dwumadi a wudi na fa wo number fa to ho machira kwan wo Asante Asokore Bomso. My number is 0542 0542 75 98. Na mesra tie for say na maduma nti. Say ofre me na mamfa me mane hawo. Atia me for no ebefa. Na nkuta hudi bi o bia no. Ono atwetwe. Kwan bia so obusade no. Nyame tumi nti nsabe kansa de open. We na account was a friend and that's one fa. One na one fa kadam. My interview and for but papa die me say one year fa kadam two friend now was na chiame for fa. You can rest assured time uchuku. Aha air the TV again so dear so nim that I know Miss Cover Girl. Sa offer me Kavaga mejo so set me tisi abontin say ya eya dwumako a omoso masene na yede nkomo twetwe ne besomo ye tap send so omo call ya o masaba wasi send iska no one won sanche iska free wasi ko Play Store any App Store sa wo ko hono ma download the app now during the process of sending the money no also the obebi self promo code uju on ma tobo ase relax and pro ho for the TV fa hye honum for mame so we dey hye honum o America we usani scan watch $10 free so na o any of the European countries no so or chop €5 free. We na pede. We dey say free na so no. We dey on pa me so. We dey be wallet no net short to so. Cover girl shebre. We dey tususu fama me shebre. What you say? Me ho kire me pants. We dey say ja. We dey abroche for the dey masha da so Christmas so na e ba no. What you say? Aha, na me dey enkomo twetwe ne ebesi. I hope say wa wuti fie wa fa bibi efie me team legal wife. Team side check for munya munji mutu na mensa akofo boy konfo penny atretre mu ebusa for makra mu yebese ehia